Evo uključujemo se ponovo, znači u Miločevima smo. Evo su pravi. Sad jaja udri! Sad! Dajte jednoj... Gore! Tamo! Pazi gađa kamenjem! Evo oni gađaju kamenjem, pogledajte šta rade! Lojalisti gađaju kamenjem! Doveo puno autobus! Pogledajte ove momke tamo, znači vidite sa maskama, doveo batinaše, svoje kriminalce i narkodilere, puna autobusa, gađaju srpske seljake kamenjem! Babo vam kamenjem! jebem u pičku, ja! Drogirano, skinite maske, pičke, ako imate muda! Uaa, pederi! Ništa više. Dobre, batinaši na šaki su sve maske, pa te nosi ulazi unutra. Gađaju nas kamenjamo tamo. MC-a. Pusti kurac, debeli! Znam, jebe mi ga. Evo, on je aplauz, ljudi. Jebe mi ne radi se o tome, nego... Se razguraš na svako pobjegu. Da potrebamo tamo u šao. To ne možda pobjegu. Vestite tu, neće da spavate, pizde. Bio je malo časno. Zato drži. Glavni jod. Moglo je to. Pazite samo na glavu. Vidjeli se, kažu da su dva autobusa puni, znači tih kriminalaca koji ga čuvaju došli ovdje i oni gađaju, gađaju kamenjem na ove seljake ovdje, namučene i ponižene. Da ću vam proći s druge strane da vidite kako to izgleda ovdje. Nije, veruj. Ovo ovdje su pravili naši dedovi su pravili. I oče. A da ćemo ovako samo da krenemo na Kosovo kako bude treba. Ili negdje drugo. Nemojte samo ovom. Moj majgu, na sati 20, se imao sam tega roštenicu iz lokalnog fronta. Znači, ja okačim ono sati 20, su bila trojica s maskama i tu je policija mi pokazala legitimaciju, oni su skinuli maske i to je okačeno kao. Znači, na sati 20 se vidi. A malo se treba ipak da Vidite, ovo su dole oni, ne smiju da uđu svi, samo je par ljudi unutra ušlo sa Terzićem, ostali stoje u koloni dole i čekaju, ima i tu ovi sa kapuljačama koji ga čuvaju. Ja sam se prvi pitao sa šefom.
Sad bi trebalo da pričamo. Ovo radi live. Drži Peđa live. Gotovo. Tako je odbor. Da. Prečeli traktor. Očekuje se svakog trenutka da oni izađe. Peđa, šta će za tebe da bude onaj gvozdečka? Nemoj me sa tom budalom porediti. Nešto. Vidite ovdje kroz ovaj prozor, oni su tu, se nalaze u toj prostoriji. I unutra vidimo neke momke s kapuljačama, sa maskama koji ga čuvaju. Oni su svuda prisutni. Onaj Dodi koji nas naziva ovaj Brado. Znači da ponovimo još jednom, nalazimo se u selu Miločaj, gdje po nalogu koordinatora Srpske napredne stranke Malovića i Glišića Predrag Terdić je došao da organizuje sednicu gradskog odbora ovdje, jer pre par dana je trebalo da se organizuje, seljaci su se organizovali i nisu dozvolili da se to desi, spalili su zastavu Srpske napredne stranke i oni su sada rešeni u tome da ovdje organizuju tu sednicu. Ušli su unutra, narod ih je zasuo jajima, očekuje se da svakog trenutka Predrag Terdić sa nekolicinom svojih lojalista izađe. Prošle nedelje kada je održan sastanak To je jedno pa da se ovdje se ubije čovjek. Ne daj mi prođem koji se da ubijem čovjeka, ali ti... Pa gdje si bio ti do sad? Gdje si slepče bio? Ja da samo prođem gore, prođe gore. Pa ko te doveo do ovdje, lepti jedan? To se sve zabeleže kako treba. Jesam? Nema, tu su se maskirali, nema da vidiš. Vidite, prozor, tu su lojalisti koji ga čuvaju, tamo je on u onoj prostoriji. Da vidite. Vidjeli ste, znači puno, na sve strane ih ima. Oni i sada prilaze. Jer Predrag Terdić ne može mirno više. Sad smo se popili ovdje na jednu terasu ispred prodavnice lokalne, gdje ćemo bolje vidjeti kako to izgleda. Tu su i novinari RTS-a, moramo reći. Tu su i novinari Nove, u stvari N1. Naš saborac iz Političkog globusa je također došao da prisustvuje ovdje.
Gro ljudi je tamo, znači tamo je ulaz, tamo se Terić trenutno nalazi u ovoj prostoriji iza. Jel on mora prođe ovuda? Mora ovuda. Rekao da nema neki, da nema neki podzemni put. Dole u koloni vozila, znači kolona je ogromna vozila dole, ima čak i neki mini autobus, ostali su direktori javnih preduzeća, ostali su gradski većnici Srpske napredne stranke, odbornici. Znamo da je gomila ljudi, njihovi članova odbila da večeras da dođe ovdje, to isto imamo informaciju koju ćemo podeliti sad sa vama. Nisu htjeli da dođu ovdje, nisu htjeli dodatno se ponižavaju. Vidjeli ste na što su spremni bili malo prije kada su ljudi počeli da gađaju jajima. Ovi maskirani momci su uzvratili i počeli da gađaju kamen. Eno su dole u daljini, vidite, malo sam pokazao, dole su isto lojalisti njihovi, ti s maskama. I dalje mu pristižu. Evo, policija se grupiše ponovo, kaže da je još imao okolo ovde. Čak i Ibarska magistrala, moramo reći, isto i ona obezbeđena. Velike su kolone i dole, jer oni mu sprovode. Evo, sad se grupišu ponovo. Jadan je, jadan grad, jadani su svi mi kad imamo ovako nesrećan gradonačelnik. I čemu ovo sve? Da bi oni okačili večeras par snimaka i rekli kako se održano. Biblijske sektaše. Ajmo. Tako, formiraj to. Pogledajte kakav prsten se pravi. Aj, prođi da. Sad dobijamo svetlo sa N1. Majo, pamti kako su jaja uzeli. Nisu jaja skupa. Ozno? Ne, si još ne. Treba... Ne, imam 3, sad imam 3. Sad sam ovdje držim. Evo vidite do čega su oni doveli Srbiju na kraju. Doveli su do toga da mora da dođe žandarmerija, da čuva ga i po kraljevačkim selima. Jer ti je vato seksualni manije. Znaš ko treba? Koga čuvate? Koliko sve ovo obezbeđenje večeras košta? Koliko su plaćeni ovi njihovi lojalisti sa maskama? I to sve košta, kaže dnevnica od 50 do 100 evra. Sve to košta i sve to oni plaćaju, ne svojim novcem, nego novcem svih građana ove zemlje. Grupišite se. Tako, raširi. Bila bi dobar komandir. Jedno je muć. Znači u toku je sednica gradskog odbora Srpske napredne stranke, a građani su se okupili i spremaju
veličanstveni ispraćaj za Predraga Terića iz sela Miloče kod Kraljeva. Ima jaja u prodavnici, čujte. Širi, širi, vezeni peškiri. A to je pobedničko, to je pobedničko. Gledaj, vem li vam decu u Špicku, znači svega Stubarac. Zameniti dete od kila. A mnogo je mladih ovih koleraca ovdje dovučeno. Iz drugih gradova. Šta ga me policija čuva? Ajde, brzo. Pa vamo nisu naši. Ovi tamo zove nego zove. Daj, pomeri, ono dole, ne? Neki, pročite u nas, odmah. A šta je rajem? Ovi tamo su došli... Završ jebam, Ovi tamo levo. A dobro, nisu oni su počeli gađati se zašli ovdje na nas. A ne bi bili svoje povijesti. Zove, ko je nastao, Niki? Mogli ste malo među tu da okrčite kad ste već dokoni. Najveća bruka i sramota grada Kraljeva je Predrag Terić. Bruka ne samo za grad, bruka za celu Srbiju, pa bruka i za samu Srpsku naprednu stranku. Pogledajte do čega su doveli sa izborom tog čoveka da vodi jedan grad. Da, Nisam stigli da kad su ovdje gađali kamenjem i jajima, jesi? Evo i on, graši samo jajima. Neko iz nas pogodio nije, pogodio se jajac. Sad ćete vidjeti. Da, ima cigana, cigani su, mislim, Romi su došli ovdje i njih je doveo, ali nisu mogli da priđu. Ostali su dole u koloni. da, raširi. Tu su gradski većnici, direktori javnih preduzeća, odbornici. Vidjeli ste malo pre upad i provokaciju direktorke Doma zdravlja koja je došla ovdje da provocira seljake, Hoćete bombonjeru? a delila je na svojim profilima, kao i nesrećni Terzić, delila je Malim podeli. da su deca, da su naši studenti ustaše. Kažem kad su njega vodili, Strašno. ja mnogo dobar, ali piše mi baterije. Ja ne, ja sam bio znovu. Jer oni su njega ovdje. A pogodio neko vas ovdje, nije? Onda sam ja ušao. A čekaj, jajima je pogodio vas? Mene je pogodio, ovdje su. Što protiv? Oni su se spremali za ovo, imamo poruku njihovu sa njihove Viber grupe gdje su danas u 12 časova pustili poruku da se obuku što starija odela da uzmu, da bi ne bi oštetili odela. Ono je pun hrana, zato ti kažem, treba da ga sačeka neko pozadnje. Naravno. Ide, čao. A pusti njega, pogledaj. Isti keliment, pusti njega, pogledaj. Šta ovaj bomber? A puti dole izmeđe. Lovi dole, čekaj. Gledaj jednicu. Gledaj jednicu. Dobro, evo, ima. Znači ponavljamo, nalazimo se u selu Miločaj gdje je u toku sednica gradskog odbora Srpske napredne stranke i očekujemo da nesrećni Terzić izađe svakog trenutka. Građani su spremni i dočekat će ga, to je ispratit će ga iz Miločaja kako dolikuje. On baš nije.
Broj policije se i dalje povećava, posebno žandarmerije, a vidimo da pristižu još i lojalisti njihovi, ne samo ovi obični lojalisti, nego pristažu kriminalci, narkodileri, ljudi s maskama koji dolaze. Njih je 20-30 tu sigurno do sada došlo. Znate li koliko se ovo košta ovde? Dok nama duguje ova država za subvencije, premiju za mlijeko nije isplatila, osiguranje nam nije isplatila, ništa nije ispunilo od onoga što je dogovoreno bilo, što je trebalo davno da bude ispunjeno. Pogledajte šta rade. Za ovo novca imaju, a za to novca nemaju. Lakše mi je lako, ali da se mogu. Imaš u bolju. Ovo sliku snimaju. Snimaju. Gledaj kakvi su cigani, ciganski. Gle, sve cigani, levo. Vidite, ovo nisu ljudi iz Miločaja, ovo su Romi koji su došli da ga... Koji su došli da podrže njegov gradski odbor. Terziću, bruku i sramot. Jebem ti dete što te dovo ovdje. Strašno. Dobar ruku. Pa koja je Evo. A? Gdje je mogu Jel da? Da li je ovo Škoda? Viš, će da bude izgleda. Ovo je Terzićev ovaj auto. Ovaj auto je Terzićev. Bio je tu. Nije bio je tu auto pre. Oni su sve odavde. Išli su odavde tamo. Da, on je došao, oni su organizovano došli ispred Ribnici, dole u Ribnici su ispred hale se skupili. Tu je i Vazička i Lana. Došli su. Tu je i Matović, evo vidimo u poruci, lider kraljevačke opozicije također tu. Tu su svi kraljevački opozicionari, Predrag Voštinić, svi ostali su prisutni ovdje večera sa narodom. Što ne priđu, mangupi nego čekaju do ovog. Jel' subvenciju za 9? To ti nema, evo ti subvencija ti je otišla ovdje. Gdje da ja sad, kom da se obratim? Evo gdje ti je otišla subvencija. Da smo gurnuli ove sve RTS-a i nije neka šteta. Priđeš od ovdje i gađeš. Vi našli dole Mikalaču ovdje, malo priđeš i gađeš. I da, kad je ono zastavno sprče, ona ciganka, ona nemoj. Nisam je nešto. Što ste nisi srkala? A ovo viš tamo levo? Nemamo ambalažu. Jebala te ambalažu do neće. Sve što je imalo žandarmerije u Kraljevu, bije, inspektora, sve je to večeras dovedeno ovdje u Miloče. A i to je malo bilo. Pa su se pojačali još, Terzić pojačava sa svojim privatnim obezbeđenjem, sa svojim kriminalcima, narkodilerima, najvećim šljamom i bagrom ovog grada. Bože, na prosti posti se priča sa došla, ne smiješ. Naš najveći biser, to smo čuli. Oni su zvali ljude na Viber grupi danas njihovi. Jedan im rekao, kaže, ja ne mogu da dođem, ja postim, uleteće mi jaje, kaže, ustao, mrsit ću se. Ja je rekao, što? Kaže, ja ne mogu. I to je isto također, znači danas je prvi dan posta velikog, najvećeg vaskršnjeg posta i oni vidite šta rade. Znači hule i na Boga, hule na sve, pozivaju na nasilje, umjesto da na ovaj dan budemo posvećeni Bogu i našoj veri, vidite šta oni rade. Vidite šta rade, znači bukvalno žele nesreću, žele krv, jer nadaju se da će tako opstati još neki dan na vlasti. Vidite, kordon je već pripremljen tu za prolaz. To je prvi prsten žandarmerije i policije, a dalje tamo u mraku mu stoje njegovi lojalisti s maskama koji treba da ga zaštite.
Kaže Mladen, pogodi ga u glavu. Njega i onog njegovog. Imamo jebe. Dakle, više vadiš šta jaja. Puna džepovi jaja. Ima danas veli gratis jaja. Donira. No, što je na to neće. Ali ga bliže mogu pogledati. A? Ne mogu s njima ovo vidjeti. Snima oni. Ne vidite niko kad ja snimam. Što te jaja prevremeno manje. Evo vidite kako se pripremaju. A, spremate se, spremate se! Umri vam dete. Skinite uniform! Idemo odnosno da mogu da... Terziću, lopove! 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 Terziću! Budi tu onda. Ajmo pa duri složno! Svi ko jedan! Može, ajde. Budi tu da mogu na tebe. Ne moraš na mene. Evo ga, evo ga. Upravo Terić izlazi. Jaja su počela. Evo su mu lojalisti njegovi, pogledajte. Maskirani lojalisti koji izlaze. Staj, što bežite? Što bežiš, jebeni ti dete u pičku ja. Evo je Marica Mijailović, direktorka direkcije. Direktor puteva Mirko Vuković. Lopovi! Evo ga Terić, pogledajte kako se ga... Pogledajte faktori ovo. Evo ga. Lopovi! Trčite, jebeni vam mamu u pičku, trčite! Gađaj govna! Gađaj govna! Lopovi! 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 Gađaj govna! Gađaj vam cijelo voda! Udri stoku! Evo jebem u pičku! Da se raskirate babu mi jebem! Evo kurvi se do kurva babu mi jebem u pičku! Jebale kurvi! Ovako izgleda u posljednji... Evo ga Predrag Terić u ovim vozilima ovdje. Evo ga gradonačelnik grada Kraljeva. Pogledajte ga tu. Evo ga ljudi ovdje. Evo ga, drži 3 prsta. Evo ga. Evo ga, evo ga.
Vidjeli ste kako je napustio ovo mjesto, sram ga bilo šta je uradio. Samo je nesreću doveo u ovo selo sada ovdje. Sram da ga bude. Robijat će kad tad zbog ovoga što je uradio i što radi i dalje. Ajmo svi da pumpamo sad zajedno. Pumpaj! 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 Bog koji je najjači će pobediti zlo i svi ćemo biti zajedno srećni! Tamo je selo moje, tamo je Miloče, ajmo. Terziću, lopove! Terziću, lopove! Terziću, lopove! Vučiću, pizdo, Srbiju si izdo! Vučiću, pizdo, Srbiju si izdo! Ču, pizdo, Srbiju si izdo! Evo, policija se povlači. Idite na Kosovo! Hoćemo sad tamo daleko da se trese sve do Kraljeva. Idite na Kosovo! Tamo daleko, daleko od mora. Prva četa se upravo povlači. Izašao prema ovdje. Sad je ti. Da, kada oni imali smo Petro posle. Čekaj, sad će stanite samo. Evo, dragi prijatelji, sa ovim ćemo završiti ovaj live večeras ovdje. Policija se povukla, vidjeli ste kako je Terić otišao. Ponovo pod pratnjom policije, žandarmerije, ovih njegovih krimosa koji ga čuvaju. Kao najveći olos i šljam napustio je selo Miloče i otišao odavde. Toliko za sada iz ovog prelepog kraljevačkog sela koje je dalo dosta ljudi za slobodu Srbije,
dočekalo je danas da dođu njegovi krimosi, njegov ološ i bagra i da ih gađaju. Časne i poštene srpske seljake Perić je naredio da se gađaju sa kamenjem. Toliko večeras iz Miločaja. Čujemo se i vidimo se vrlo brzo, pumpajte. Kraj je zaista blizu, jer da im nije kraj blizu, oni ne bi radili sve ovo i ne bi se ovako grčevito borili. Hvala.